Мамут кызы Эмине анамады. 37-лерде doğulgan. İşte mына мектепте окуп, işte 44-жылы мында жашагандар Баксарайда. Соң мындан сугөжлүк болгон. Карбаба одаман экен işte. Малчылыктан заниматься эткендер. Кой бакак экендер. Соң бу фотографияны именно bu uyun arxitekturasını интересовать etip bir немсе işte çıkargan fotoğrafya. Bu ondan kalan fotoğrafya. Bu dugul bu yerde turgan uy oldu. Bu yandan kurulgan uy. Уже 44-cü senesinden son. Yerde mına bu şimdi maşını turganım bir Cevuz turgan yerde Eren var eken evveldi. Eski zamanda iki ağa kardeşler egiz ekenlerin kışçılıktan nimetip обвинять etip birde artılardan kulup birde nimetken işte eskiden taşboran denen şey var eken işte. Забросали камнями. И bu yerde de көмген işte. Son bir adam bir yerde geçkende bir nur көрüyor. Көмірге nur кере. Бұлар бефтаннан неметкендер, пострадать еткендер. Бұлар ерен екендер деп, bu yerde son bir ifak немече мавзолей bir neme ясағанlar.